ہمارا دار چاروں کا میں مہرانی درود سربات شرف مند شمار جگ ہر کچھ شمہ زندوان و اشبا انچش کے دنیا اتہا بعضیں عزم کاراں بعضیں دستکاریاں بعضیں ہنراں کہ ہر ایک کی جتا جتا نامانی سرزانک بھی شاعر لفظانی توتی فیلنگز و مارشتم بیان کا آزمانک نویس ہوں وتی کالب تا نشتہ اور وتی فیلنگز بیان کا تو سماج ہوتی چاگرد عکاسی کنتے ہیں ہمیں وڑا آرٹسٹ وزاں کے رنگ اور برش حوالے وتی فیلنگز ہیں کہ وتی سماج ہوتی چاگردہ دنیا دیما کاری طور پیش داری بلوچستان تھا آرٹ یا آرٹسٹ چنچو قدر ہستے ہیں اور ہما آرٹسٹ کے برش زبانہ گپ کنا ہما آرٹسٹ کے رنگ زبانہ گپ کنا آگو دنیا ایندگا مخلوقہ یا کہ گو لس محلوقہ چچو نزدیکا اور مردم آنا چھ بڑا توجہ دیں اور آنا چھ بڑا دلگوشی کنتے ہیں مروچی کی میں مہمان ہیں وجہ حفیظ بلوچ وقت ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور آئی فائن آرٹس آرٹ دربر تھا اور انو کار کرنے کا بزا آئی فوکس بلوچستان ہے آئی جتا جتائیں پینٹنگاں آئی جتا جتائیں نقش کاریاں آئی جتا جتائیں وش نصیبیاں آئی جتا جتائیں عکس کاریاں بلے مزانک لوٹیں کہ کجام نیمگا فوکس کر گئے آیا بلوچستان یک تہریہ سرکار آئیں یا آرٹ چنچو تہراں یا آرٹ اچون ڈیفائن کن تو مانا داں اور انو کی دورے تہا مردمانی رجحانات آرٹے نے مگچیاں اور آج چھ وڑا شتا اور چھ وڑا تن تک ای مقام سر بوتا چنچو ایگزیبیشن بوتا پینٹنگانی بہا بوگ پینٹنگانی دیما روگ یا پینٹنگانی بلوچستان ڈن ٹالان بوگ اچھے یہ دوران چیزیں بسرپد بوگ لوٹاں اور شاید یہ چیز میں جست کنا وجہ حفیظ بلوچ مرچی میں مہمان گدان ٹی وی پوڈ کاسٹ ہے گڑا دیوانہ دیما برنگو وجہ حفیظ بلوچا دروتا دربا تفیسا وشت تر گدان ٹی وی تو اولی رندے آئے گئے تئی میں نتوار کہ تمہارا وحدہ تو در سنساری متر گدان ٹی وی تھا وشت گشاں شما چونے اللہ تعالیٰ سلامت کو کہاں وجدل و اشحال ہوئے. ابھی تر چونا شمع ایک کنٹریبیوشن باز آرٹ سرا اور چونا آرٹ بعد جتا جتا تاہرا کہ آئی تا مطلب پینٹنگ بھی ہستے عکسکاری بھی ہستے رنگانی بھی ہستے کہ مجسمہ سازی بھی ہستے یہ دونوں چیزیں ما طرح چیز جست کرنا اور بعض چیز ما کوشش کرنا کہ در ببرا ہوں میں چاروں کوشش کرنا کہ بدانا کہ آرٹ چاہیے اور تو چے کار کرنا گئے مطلب بندہ تھا تو میں چاروں کرنا وہ تی بارے کم کوشش کرتا کرنا کہ اگر فرد کا طرح کی جو اس پہ کہ حفیظ کہیں تو چے وشے منی نام حفیظ گورجی اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج پنجگورہ فائن آرٹس ہے اور آرٹ حوالہ ماسٹر کرتا بلوچستان یونیورسٹی فائن آرٹس ہے. اچھا پنجگور مرچا فائن آرٹس ہستے ہیں ڈگری کالج سر بلوچستان یونیورسٹی تھا کہ میں فائن آرٹس کرتا منی تیبوگی بلوچستان تھا یک کالج یا فائن آرٹس نیس تے منظنی وجہ چیئے یہ ڈگری کالج نہیں تھا تربتا یا کہ یونیورسٹی جوڑ بوتا پنجگورا یہ دونوں نہیں تھا فائن آرٹس نہیں تھا یونیورسٹی یعنی تھا فی الحال ان اوکے جو یونیورسٹی بوتا گا ہمیں بلوچستان قرآن بلتا ایشا نہیں تھا تنگیسی نہیں اس لئے بس تا موجود نہیں. اچھا فائن آرٹ سے تہا کم فائن آرٹ سے جندے بارے گپ کنا پتہ آرٹ نہیں میں کہا فائن آرٹ سے تہا چونکہ میں پنجاب چاہ رہا ہے کہ ادھر جگہ چاہ رہا ہے بلوچستان ڈن گڑا فائن آرٹ سے تو بعض چیز ہستا میوزک بھی وانینک بھی ہوتا فتکاں میوزک جتا ہے تاہراں بینجویں یا کہ دگا ہمیں بڑے آرٹ حوالے گڑا بلوچستان ہے تہا تہنا عکسکاری اور مجسمہ سازی بھی ہوگا بلوچستان یونیورسٹی یا کہ میوزک بینجو یا کہ یہ دگا انسٹرومنٹ نہیں ہستنگو سر میں وعدہ تو صرف فائن آرٹ سے تھا واٹر کلر ہستا ای الگ استادت آئل پینٹنگ کے الگ استادت اور ڈرائنگ کے الگ استادت اور منیچر پینٹنگ کے کچھ ای الگ استاد اسکلپچر الگ استاد بس ہمیں تک محدود نوما مرچیاں ہوشکلیاں کہ کیلیگرافی بھی ہوتا ہم رائج بوتا اور کیلیگرافی جو کہ خوشخطی انو کے مبچارم بلوچستان تھا خوشخطی وجہ تمام دنیا سبرا اکثر اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے یعنی ہمیں خط خرابی وجہ تو ہمیں وجہ آیا محسوس کرتا اور انو خوشخطیہ ماں کرتا فائنانسا سلیکٹ تھا اور باقاعدہ کلاس ہم ہو گئے. باقی میوزک وغیرہ نہیں اس چوش کے پنجاب آرٹس کالج ہستے ادھر تو پی ایچ ڈی کرنے یا کہ ایم فل کرنے یا کہ فائن آرٹس دیگا میوزک کے تاہری سرا زیرو کے سرا یا دیگه چیزی سرا چوشیں چیز بو گئیں
सर ओदा ये चीज होगा नहीं हमें बलूचिस्तान है तो होगा नहीं तो हमें साजिश तहत मनी चलूसी हमें फाइन आर्ट्स बंद करने की हम कोशिश रहे हैं बलूचिस्तान ये यूनिवर्सिटी है। सर्टिफिकेट जी ये सर्टिफिकेट हो रहा था फाइन आर्ट्स से भला ही एक नाम पहचान है अदरवाइज हम अन्नी सतह पे चाहे स्विट्जरलैंड थाईलैंड फ्रांस अमेरिका दुबई ओदा आर्ट रुझान बाज वसी हैं और डेली आर्ट एग्जीबिशन हो गए तो बदबख्तिया में बलूचिस्तान तहा आर्ट समझो कि नहीं और आर्ट एक अदारे के आस्ते आए बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तहायत आरा शिफ्ट इसको तो आरा अलग एक जगह या मुंतकिल इसको हन्नुमा हंचो ओशकता के आरा एक साजिश ये तहता आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना होगा मनजानी वजह से बाकायदा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट जिंदा बंद करने गए हैं। ये हमें ओड़ा एक गप्पी होगा मांचो ओशकता को शवती हमा उस्तादा के रोज एक Vardişir जगह हमारा Vardişir geçtir prahtiriş kurte mazid tahranış bir artan çünkü müzik en çoğun gap koşun zaruret asta vale khair şambal nu benda ta to ek ustadi hai to dar burta to kamu में चारों kana wat gusht kurt kane ke art jind wat chi to chon art bayan करे। सर आर्ट यानी फन हमा कारर गोशन के आगो खुश असलूबिया दस्ते गुन्ना खनक बीबीते आराम आर्ट गोशन के हकीकत हमा बेचारा हर इंसान मुसव्वराना दिलचस्पी आई दिलेता हंसते आरा हो को आग हंसते हैं चाहे मिसाल के तौर पर आरा को रंगा हम दुस्ती हंसते हम ग्रिंच की हंसते हैं जैसे कि हम बेचारा के मानो तरह जो स्पिकनी की तरफ हो जाम कलर तो उसकी तो लाजुम को शे मना वाइट या ग्रीन या पर्पल पर लाजुम या कलर दोस्त भी थे अंचो दुनिया सब बिरा हर इंसान आरे कलर दोस्त भी और मन हम हमी गुमी कलर मोहब्बत करता वो आर्टा मोहब्बत करता वो हम ग्रिंच की करता और मां एक आर्टिस्ट जो तो आर्टिस्ट बूगे वक्ता उस्ताद अलमी के आबिबी थी एक उस्ताद आता रहनुमाई बुजुर्ग और शर्रे आर्टिस्ट जोड़ भी थे जी चुना हाफिज साहब अंचुश के आर्ट मंजर निगारी हैं आर्ट ती हमा ख्याल आना कि तो रंगानी तो बयान करे होती फीलिंग्स रंगानी तो बयान करे एक पिक्चर नहीं तो बयान करे अंचुश के एक शायर लफ्ज़ा नहीं तो बयान इश्का एक अफसाना निगारे आज़मान अकनवी से आहों अल्पाजा नहीं था गुड़ा शुमे गेश्तरे निधारक कशिए बुनगप चिया नहीं सराया मनी चुनैया बजाते खुद वती दपकनी के मनी वक्त तीसस बूतत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स गुड़मावती टॉपिक एयरपोर्ट डिफरेंट फेसेस ऑफ बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान में मुख्तलिफ चेहरा तो हमारा मर्चिया तक वती रंगे जुबाना पेशदार का बच्चे के हर इंसान है तो बेचारे के अगर एक आर्टिस्ट होता जैसे सीजान है विंगाफ है पिकासो है माइकल एंजेलो है और टेशन है हर आर्टिस्ट है वती थकाफत तारा वती हमारा रस्म रवाज आ रहा रंगे जुबाना पेशदाश्ता तो हूँ मन हम वती कल्चर वती सकाफत वती तहजीब रंग जुबान पेशदार की मनी वस्ता है अंचुश के पिकासो तो नाम गे पिकासो दुनिया तो मस्तर आर्टिस्ट जानक भी आई में जाके वन तक आवश्यक कि मन गेश्तर अमा के ज़्यादती बा एरिया था या क्या जेनोसाइड बो गए या हमारी चीज़ें क्या फील करने गए आना कारी तो दुनिया दी में पेश कहाँ चुस्के ताशा दे फर्ज का ताशा दी के तो शायरी है गुड़ा ताशा दा वत होमे गप्पर जो तगत के मनी मन बलूचिस्तान होगा पाऊँ यानी मन दुरान बलूचिस्तान पेश करने गए या कि बलूचिस्तान ज़ुबान हो मनी शायरी बलूचिस्तान सिर्फ फोकस है तई कुछ का मतलब है कि तई पेंटिंग है कि तई में आर्ट महवर या फोकस ओवरऑल बलूचिस्तान है जी मां सच्चे बलूचिस्तान है अक्कासी खाना गाँव मां एक चीज ना मां अमा जागे के रही मां चीजें महसूस कनी जैसे कि मैं गिराना नहीं था कि रही ने मां आया महसूस कनी कि आया ना आप ने इसते और वरगा आज चूने जिंद को आजिन गए गुर्बत शिकारा मुफलिसी शिकारा तुम्हारा तरस कहते हैं मां आया नहीं हम इंचुआ फोकस कनी पदा आरा रंगे जुबाना खेनो से सर मुंतकिल कनी और लाहौर इस्लामाबाद या कराची या कोयटा भी थे माँ उधर एग्जीबिशन कनी ने और हमारा डिफाइन कनी और शायाबाजें मसला और जंजाल हाल बनते हैं पता है ये छुपा हुआ इल्म है बोले आम मर्दों सतपद ना है अच्छा आर्ट चूना मैं इलाके तो निश्ते के पंजगूरा पता बलूचिस्तान पता चूना ओदा
ایک کی یونیورسٹی رو داخلہ زوری یا کالج رو داخلہ زوری آ اسکوپا کو نوکری چاری کہ من ایشیتا چنچوش ای اسکوپ است من چنچو زر رسی چنچو نوکری رسی بلوچستان تا تنیسی چشک تو پیسر وقت گوشت کے قدر نہیں بلوچستان یونیورسٹی ہوں بند ہوئے فائن آرٹس بلوچستان یونیورسٹی ہوں بند کرنے گئے تھے اور آرٹسٹاں تو گندگا کے دورہ پیسر رکھے ہوتے ہیں بولے تائی دورنا دورنا کہ تو یونیورسٹی زو ایڈمیشن تو شے پنجگور درات تھے ترا ای خیال چوں ات کہ مو آرٹے نہیں مگر برہی مطلب تئی علاقہ مردم پد مذہبی مردم پد رجحانات چوشے نیست تک کہ مخلوقات تنسی آرٹے جندہ سر پد بھی تو چوں شوتے آرٹے نہیں مگا فطرتاً انسان پیدائشی آرہ کو ہما یک چیزی محبت بیتے ہیں انسان کے پیدا بیتے فطرتاً آرہ کو یک چیزی لازم محبت ہستے ہیں تو منی فطرت کو رنگا دوستیت اور مامی رنگے دوستیا شب روشنی پشتا کب تو کہ رنگ گما دوستی پکنا لیکن رنگا وتی اما طبیعت گما امگرن کی نکو من بار بار ایشانی نزدیکی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہما رنگا ہما آرٹا منا نزدیکی دا تو منی روح پدا بلوچستان یونیورسٹی ابو او دا ما شد فائن آرٹس داخلہ زو اور بلوچستان یونیورسٹی فائن آرٹس تہا من دیست یک ماحول ہے کہ وہ دا ہر ایک کی ڈرائنگ کرنے گئے چیزیں پینٹنگ کرنے گئے چیزیں اسکلپچر بنانے گئے اور چیزیں خوبصورتی اندازیہ وتی ہما کریٹ رنگے زبانہ پیش دار تو منا باز ہم دوستی بود اور منگو اکرم دوست گپ کو تی داخلہ کو اور 20 تو 5 جانے کو 5 بچے کے تھا فرسٹ ایئر میں فرسٹ پوزیشن کے پورا میں پوزیشن ہے گھرے گا منی شوق و جذبہ زیادہ بڑھے تھا منا انرجی ملت تو ہمیں اوڑا ماں وتی سفر آرا پورا کو ماں گوجنو تنگیا نہ نچارے تو ماں ہمیں چاہ رہے کہ منا کما چیزا کے محبت تے ماں آرا حاصل کنی اور وتی اما سفر آرا حاصل کو مرچی ماں الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں فائن آرٹ پہ اور شرع اندازیہ میں تو فنہ اجاگر کرنے گا دنیا سے پورا پتہ یک کی ویشک کہ فاما چیزیں نبوغ رجحانات مردمان سرپد نبوغ اور دومی پدش میں اسکوپ ہے نبوغ پتہ سہمی کا پیشک کہ فائن آرٹس اشکنگا سکا گران ہے مطلب اسٹوڈنٹ لائف ہے رنگ بروش کینو سپورٹ وغیرہ یہ بعض چیزیں کہ افورڈیبل نہ ہر سگوں تئی فیملی مردمان چوک کے دورہ میں علاقہ مخلوقات یک مذہبی ہیں دومی پدش کہ بزگ ہیں خواری ہیں ارکس شبن زاگ بوانی شر نوکری بھی تو آ دورانہ ترا چیلنجز چی آتا فیملی دینے مگا مخلوقات دینے مگا پھر ماں اگر آگا پا بجنن تو منی پستا وقت منا کو فائن آرٹس دا اے فوٹو اور اے پینٹنگ ماں بنائے تو انچ کے تو اسے ہم مذہبی مردمہ واقعی مذہبی مردمہ آسک کو باریکی چارہ لیکن پدا بھی منا ہما شوق و محبت تا انچو کو کہ من شدہ باقاعدہ جستوں اور کوئٹیا شو سنگتا نیادہ او دا نشتوں وتی شپان روچ کو تو اور داخلہ زو بلوچستان یونیورسٹی مواد داخلہ زو منا پیسے زر نیستا کڑما شو تو منا اما فن ہستا خطاتی ہے میں ایک دکانی پچ کو اور میں دکان آ رکھ کے پچ کو محمود آئی اما بورڈ کہ منا ملت ماما بورڈ زرانا زورتا ہوتی اخت داخلی پیسا نہ داتا اور وتی سفر آرا دیما بو اسی طرح واقعی تو کچھ ہے کہ مٹیریل سخت مہنگا ہے مٹیریل مہنگا بوتا ماں بورڈ یہ سرا کار پڑتا ہارڈ بورڈ سرا کار پڑتا چارٹ یہ سرا کار پڑتا اپنے حسابہ موتی 30,000 مکمل کرتا اور ڈیفرنٹ فیسز بلوچستان اور وقت ٹاپک کے مکو 150 پینٹنگ منی تیسس پینٹا پینٹنگا مرچی دور مرچی تک منی ریکارڈر کا سن اپروچ تھا تو آرٹارا چنچو تہرانی تا باہر کنے اگر ہم پچارا آرٹ بازیں ایک باہر ہے کہ یکی گوشتے ایبسٹریکٹ آرٹ نہ سمجھنے والی آرٹ کیا سمجھا سے ڈن نے اور ہمیں آچار کے رنگانی علاقے تربیوں کا جی اما کے رنگانا ما ریچن تو رنگ یکی وط دومی گپ کن آوار بھی تے وقت گپ کنتے اور ایچرا عام مردم نزا یہ ہما گونگے زبان ہے نو گونگے زبان ہے یا گونگی بے یا دیگا ہما مردم کیا نزدیکی کرتا بڑا گونگے گپا سرپت بھی کہ یہ چیز کو شکا ہے یہ ایپسٹریکٹ آرٹ یہ لقب دیا دومی سے کہ اما کی کوشن نے ویسٹرن آرٹ ویسٹرن آرٹ دیگه ایک فیلنگ پیش دار گئے
ہمیں سوا ما گوشنتے ایبسٹریکٹ آرٹ نہ سمجھنے والی آرٹ اور آئل پینٹنگ کہ اما ریئلسٹک پینٹنگ کننتے گو باز باریکی پینٹنگ بنایا ریئل حقیقت نگاری دومی اسے کہ اما اسٹروک ورک کنن جو نائی سے سرا مکار کنا آرا تو دندلا بھی پیش دار گی یک اسٹروک یا لائٹ اور ڈارک در کہتے ہیں ہمیں یہ صاحبہ پوسٹر کلر ہے الگ ٹیکنیکا اور واٹر کلر ہے الگ ٹیکنیکا الگ آئی پیپراں یکی اما ہے دروہی چیز ہے یک چیز سمجھو لفظ آرٹ نہ آرٹے بلائیں ایک دنیا ہے آئی ہر مٹیریل مختلف ہیں اور مختلف اندازہ کار بھی ایک استاد رہنمائی یا معلومات بھی تھی کہ لفظ آرٹ وقت چیز ہاں مرچی باندہ بلوچستان تا ما گندگاں کہ کم و بعض مجسمہ سازی ہوں بو گو فرض کا ادا کوئٹہ تا من دستا کہ اساک لہڈی من خلا یک لہتے مجسمہ جوڑ کرتا اور شما ہوں شما مجسمہ سازی آرٹ یک کرد شما اسی بارے کم و مرا گوشت کرت کنے آج کی مجسمہ سازیہ اما دنیا عجوبہ آرٹسٹ اگر کوشش بھی تھی مائیکل انجلو کو بھی تھے کیا دنیا عجوبہ آرٹسٹ ہیں آئی دنیا آرٹ مجسمہ کے بنائے تھا ان کا کیا ہی بنائے تھا پوری دنیا تھا آئی ریکارڈ ہی قائم کرتا اور اس سائنٹیفک طور بھی آئی کا مقابلہ کا سپورٹ کرنے گانا ہے تو کیا آئی ماربل ایسرا کو باریکیا آئی مجسمہ سازی کرتا لیکن مرچی اما ادا گندگائیں کہ آب مجسمہ سازی ہے تا بھی وتی اما فنکاریہ دو نمبری پیش دار گئے مثال کے طور پر اما بیچارہ کے انو پنجگورے تا لاتے چوک بنے تا لیکن آ چوکانی تہا مگندگائیں کہ آوڑا کے ریل حقیقت نگاری کنگی آئی تا پیش نداشتا تو آج تہا کو باز باریکیا وہ خوبصورتی اندازیہ یک کیا روشن ڈائریکٹ یک کیا روشن ان ڈائریکٹ یہ دو چیزاں ڈائریکٹ ہمیشہ کہ آج تہا خامی کے ہستے آ در نئے تھے ان ڈائریکٹ تو کہ کنے گئے آگ باز کو باریکیا آ لچانی صورتہ بنی تھے پدا پالاسٹر پیرے سے ذریعہ بنی پدا فیبر ایسرا بنی نو آ خوبصورتی اندازیہ پیش کرنے کی دیتے ہیں حفیظ صاحب آ ٹائم کہ شما ایڈمیشن زبن کہ نواد دہک کنے بلوچستان یونیورسٹی شما درتگا گڑا فائن آرٹس آ دوران چھ بغیر تک روچی مرچی کہ 2024 ہیں یہ سفر تھا تو درا گوں آرٹا ہم گرچ بوتگے گوم بوتگے اور شروع چھ بغیر تک انی تئی خیالا چنچو بدلی آستا ہے بلوچستان شاگرد تھا چنچو دیمروی کرتا آرٹا سر ہم اگر بیچارہ روز بروچا محلو کا ڈننے ملک کے جو آرٹسٹ ترقی کا نگایا محلو کراچی کے مانگے گا ہودا باقاعدہ آرٹسٹانی آرٹ گیلری رہنی ہودا آئینی آرٹنگ گندی تو منع انرجی رسی تھے وہ پدا موتی جیسا کہیں پدا شر اندازیہ جوانے تخلیق کار کنینو بری ہودا پیش کنینو ایگزیبیشن کا نگاؤں الحمدللہ منی 4 پینٹنگ لندن ہم بہابو تا منی 2 پینٹنگ آسٹریلیا ہم آن لائن بہابو تگا اور فرانسہ بھی منی 2 پینٹنگ آن لائن بہابو تا دبئی منی بہابو تا یک 2 پینٹنگ باقاعدہ ما سولو ایگزیبیشن کرتا آرٹ کونسل کراچی بھی ایگزیبیشن کرتا یعنی ماں وتی آرٹا یہ نہ ہوشا کہ پنجگورا آرٹ قدردان نیستے ہر کجا کیا ہستے محمود رہے ہوتی آرٹ پیش داری الحمدللہ شرعی اندازیہ ایگزیبیشن بو گئے وہ منا انکریج کرنے گئے شرعی اندازی میں حوصلہ افزائی کرنے گئے دومی اما بیچارے کے بلوچستان ہوتا بعض آرٹسٹ مایوس ہیں اور آپ پینٹنگ یکی ہوتی جیسا کار بھی کرنے گئے نہیں ہیں اور دومی آگوشگائی کا آرٹارا فائدہ کی نہیں آرٹارا ہمارا حسابہ فائدے بھی کہ تو ایک استادی بے تئی پینٹنگ یہ تھا کوئی خامی مبیتے تو ریل پینٹنگ پیشدہ دنیا یار پیش بیدہ تئی پینٹنگ وہ سفر کنا تئی ایک نام پہچانی بنتے ہیں انچو تو ایگزیبیشن نام کے نمائش ہے اور پتہ پینٹنگانی بہائے یک جستے وشے کہ تو چنچو ایگزیبیشن باہر ضرورت ہوتی گوں آرٹاں وار پینٹنگ وانی ما بعض سولو ایگزیبیشن کے بوتگا گورپ شو بوتگا مطلب ما وہ بلوچستان تا یا پاکستان سندھ کراچی یا پنجاب کوئی سر جاگہ کراچی ما کو گورپ شو کے بوتا ما ودا وتی پینٹنگ انٹروڈکشن کرتا وتی آرٹ موبائل اسرا پیش داشتا
آیا میں کارانا ایکسپٹ کرتا اور آئی مرا افر کرتا یہ پینٹنگ ابیار متی آرٹ سینہ کی ایگزیبیشن کا نام باقاعدہ گورو شو یا منی آرٹ سین کو پاکستان ہے تھا جو کراچی ہیں ایک ٹو آرٹ گیلری ہے ہمیں ایتا منی پینٹنگ ڈسپلے بوتگا ایزل آرٹ گیلری ہستے منی ہودا ہے ڈسپلے بوتگا وی ایم آرٹ گیلری ہستے ہیں ہودا منی پینٹنگ ڈسپلے بوتگا اور شر اندازے باب بوتگا جوان اندازے دیکھیں یہ کب کہتے کہ ہمیں بلوچ آرٹا پسند نہ کھا منازانی پرچا وجہ چیئے اور ہمیں آدھگا قوم کے ہستا جیسے پنجابیان تو پٹھانان تو سندھیان ہمیں کلچر سرپد نہیں ہے ہمیں وجہ ہمیں کلچر ہمیں بلوچ سرپد بھی تھے وہ آرٹا ضروری تھے تو ہمیں وجہ موشا آرٹ رجحان باز کم میں بلوچستان تھا کہ ماں ایدا ماڈل اسکول 2007 ہے کہ ایگزیبیشن کو من تنگسی یادیں گوڑا الطاف ساجد خدا مرضی یاد اتر منوشی کے ہاں آفس تو چی کنگا یوکا تنہائیا قوتی پینٹنگ یوکا گپ کنگا ہے منگو کے بس ما یک آرٹ ایگزیبیشن ہی کنگا ہوں گوشی کے تو قرآنی میتگا آدم با کنگا ہے من تنگسی ہما گپ یاد ہیں تو قرآنی میتگا آدم با کنگا ہے منگو راست گوشے بلے انتے روچ بھی تھے کہ ہمیں آرٹ چمپا چپا ہمیں آرٹا سرپد با وہ زانن تو شرع اندازی قیمتیا بہائے با اور الحمدللہ ہمیں پنجور تھا منی تقریباً 5 لاکھ کا پینٹنگ بابو تھا یہ خوش قسمتی کے پہ کہ مرچی آرٹ کرنے والیا ہمیں بلوچ سرپد ہیں وہ ہمیں بلوچ کے جنہ آیا سفر کرتا ہو آفتگا پتہ بڑا ہمیں آیا منع اپریشیت کرتا ہو ہمیں پینٹنگ بہا کرتا ہوں چشکے آرٹ ہیں فیلنگز نہیں بیان کرنے کے چشکوں ساری کو یک کی طرح دو جسنا یک جا یکی شک کی طرح بنگپ پہ کسی دن سرحال داں شما پدا آئی طرح پینٹنگ کنے آئی کشے اور دومی شک کے انو کمپیوٹر دور آتا نا کمپیوٹر دور نا بات پیسر شک کے کتابانی ٹائٹل ہوں آرٹسٹ نے بنائے تمرچن گشتر گرافکس وغیرہ کمپیوٹر سے جوڑ بائیں شنی پوٹو گوڑا شما انی اما میوار یک کے اثر آتا ہے ڈیجیٹل دورہ شما کارانی سرا سر انکر نیا تفرچ کے کلر کے اما شاوتی دماغ خیالات جننی کمپیوٹر کاری نہیں کمپیوٹر تھا صرف ہفت کلر موجودہ جبکہ ہمیں حتی 12 کلر موجود ہیں بلکہ 24 کلر موجود ہے پدا اما کلر دومی کلر مکس کرنا دیکھا بلکہ نا 40 کلر موجود بھی تھے تو کلر ایز اے آرٹسٹ نیکسٹ کا تو جانا ہے نا ہوتی ہم سوچے حساب کمپیوٹر کاری نا کمپیوٹر ہر چیز کا ہوتی زورا پہ جا بلے ہمیں کلران کرتنا کا پچھا کہ اما تخلیق کارا اما کلران کے نیچرل کے امر پیش دارک بودگا جیسے لائف ورکنگ انو میں اس کردوگا بودگا گورب شو آرٹسٹانی پاکستانی آرٹسٹ وہ واحد مم بوتا بلوچ آرٹسٹ کہ ما شتگو اس کردوگا اودا لائف ورک کرتا اور ما شرعی اندازی الحمدللہ پینٹنگ کرتا وہ پاکستانی آرٹسٹ کا شانہ بشانہ ما کار کرتا اس کی نام پہچان بنائیں تھا تو انہوں گوشہ کہتے رنگانی زبان کے بعض ہو بعض احمد اس تک کہ زرد رنگ او گرین یا جکن دیگر رنگی جوڑ بھی گوڑا چونا عکس کشی تہا اصل رنگ کو جاما سر انت کے رنگ نفسیات ہستن کے مثال کے طور پر میں وانتا اسی سرخ جذبات عکاسی کنتے سفید مقدس کلر سمجھا جاتا ہے اور بلیک موت ماتم سوگ وادی اور غمے کلر ہیں ہم یہ صاحب بلو کلر یلو کلر جو زرد کلر ہے نا بیماری درسادا ہمارا استاد پوچھتا ہر ایک کی چھم تو چارے کے زر زرداں یا تئی دیم زردیں تو پھر کہ ایک تہا بیمار ہیں تو واقعی تمہارا کہ رشتہ کا زرد ہے تمہارا جو گشتہ اس من وہ بیماری ہستے ہیں یہ نفسیاتی کلر ہستا نیچرلی کے دنیا سب راستہ تو ہر انسان ہے اور اور کلر جذبات عکاسی کا بعض مردم نیڈر ہیں اور سوہرے کلر آرہ زیادہ دوست بھی تھے ہر کلر ہے وطیق پہچان ہے اور دنیا اما ہمارا جو دنیا کے میکس کا نا اسی ابھی استاد لوٹی عام مردم بھی آئی کاری نہیں کہ سو رہا اور زردہ مکس کا اور ذہنے کا بیداری کہ میں یہ کلر جوڑ بھی یہ باز استادی لوٹی تو پھر سر گوشہ کہتے کہ میں نے بعض پینٹنگ پنجگور بہا ہوتا بعض بلوچستان بہا ہوتا
یا کہ تم ایگزیبیشن کرتگا یا نمائش کرتگا او دے مردمانی نیچر چی ہیں کجام گیشتر پینٹنگم پسند کرنا بہذوراں؟ پنجورے کے مردم بنتے زیادہ تر وتی ہم کلچر و ثقافت تا جیسے کہ گیدان ہیں، پاسیں، بوکیں اور شتریں، اور ہمارا غالبورے کیا غربت شکار ہیں آ رہا ہے مشکی دیما ہمارا لسی اندر کنگن تو یہ بڑی چیز آ رہا زیادہ دوست بھی کہ اس شیشہ کو ہم گرنج کی کرتا ان نفسیات سمجھتے ہیں باقی اما کے کرتا کے ڈیفنس ایگزیبیشن کرتا کڑا آگ اسی کے بھئی یہ کیا بنایا اس کو ڈیفائن کرو واٹ از دس تو ماں آرہ ڈیفائن کرتا کہ بھئی یہ ہمیں ثقافت ہے یہ ہمیں بلوچہ نہیں کہتا یہ بڑے زند کو آگے آئے نا باور بھی نبی تصور نفتا کہ وہ نے دین دیا تو پیسر نام گر گئے تھے کہ مثال دا کہ رنگانی تہا یا کہ مجسمہ سازی تھا یا کہ عکس کاری تھا چون آرٹسٹن تھے کہ تو چاہ رہے ہیں چشک تو نام گے کہ مدن مدن آرٹسٹ ہیں پیکاسو ہے تو ذکر کو یا کہ دگرانی گڑا تئی پسندیدہ انٹرنیشنل میانستمانی یا کہ بلوچستان تھا یعنی تئی کہیں گیشت ترک کو جام آرٹسٹ دوست بھی اور پرچے دوست بھی؟ سر گپشک کے دنیا سب طرح کے جو عجوبہ آرٹسٹ بوٹک بھی مائیکل انجلو ہیں اسکپچر ماسٹر علاقوں میں اسکپچر جو کہ ماسٹر آیا کرتا اور ہمارا اسکپچر استاد دوست بھی تھے منی جندارا جیسے کہ دنیا سب طرح سیزان ہیں گوگین ہیں ونگاف ہیں پکاسو ہیں مائیکل انجلو ہیں اور ادروائز بعض دنیا آرٹسٹ میں پاکستانی آرٹسٹانی گپانا ہوں دنیا آرٹسٹانی گپا ہوں ادھر صادقین کیا آئی 55 آرٹ گیلری انو پاکستان تا ہستے ہیں لیکن میں آئے نہیں کہہ رہا ہوں وطیاں چار گئے ہیں بعض زمین و آسمان فرق ہستے ہیں اس سے کہا آئے وطی ثقافت تر زیادہ تر اجاگر نہ کرتا آج دنیا انتشار جیسے کہ فاوازم ہے ایکسپریشنزم ہے ماڈرنزم ہے کیوبزم ہے دادائزم ہے سورالزم ہے ہر عزم و ہر دور آرٹسٹ آیا وتی ہما انتشار دورا آیا وتی پینٹنگ بنا ہما حسابہ پیش داشتا و مرچی دنیا ساترہ کیوبزم نام دے گی بیتے ہیں اور سورالزم نام دے گی بھی ایکسپریشنزم نام دے گی بیتے تو منو ہم اگر دور نامہ فکر نگائیں تو یہ دور ہے تہا وتی پینٹنگ دارا ہما کلچر روپا پیش دارگا کہ منی ثقافت منی پہچان منی زبان اور منی تاریخ منی جو ورثہ ہستے ہیں آیا ہم رنگ زبان پیش کہ باندھ ایک تاریخی کہ یہ رپ کنک بھی تھی تو آگو شک بھی کہ یہ فلاں آرٹسٹ سے بنایا تھا اور فلاں کلچر روپا پیش کنک بھی تھا ہمیں وجہ موتی ثقافت کا زیادہ کر ہو جاگر کنک پیکاسو ہے ماں وانا گئے جاگے اسی کہ ماں ہر چیز پینٹ کرت کو ماں بولے گڈ بائے پینٹ کرتنا کو ماں تنی سی تک ناکام بوتا کہ ماں گڈ بائے چون پینٹ پہ کنا ترا چوشی مشکلات چوشی فیلنگز ہستے کہ تنی سی تو یہ پینٹ کرت نہ کنا گئے ہمارا وڑا کے توئے لوٹے سر ماں گپے سے کہ ہاو منی سے کہ ماں یک تین دیوتی بنایا تھا منی چون یہ ہنو سرفیس کے جو دنیا سب ہر ایک کی سرفیس کینوس ہیں کینوس سے رکھا ہے لیکن ماں وتی سرفیس وتی جندے بلوچی جو ثقافتی ہستے چٹائی تھگر سچکان تھگر ماں چکے ماں پینٹنگ آنی چاہا دی ماں شما پیش دارے پینٹنگ تھا زیادہ تر ماں سچکان تھگر تے سرا پینٹنگ بنائی تھا وہ ہنو منی سرفیس ہمائیں جوڑ بوتا اور ماں نووتی قدم آ رہا ہے یہ تو مشکلات پیدا ہیں بعض مشکلات کھایا کہ اسی طرح کار بعض مشکل ہیں یہ سے پروسے کا بعد پتہ نہیں اسی طرح کار کرنے بھی اسٹروک بائی اسٹروک کا کار کرنے بھی تھے لیکن اسی طرح ماں جوت کرتا کہ ماں وتی سرفیس ہمیں کرتا اور موتی ثقافت تا پدا ہوتی ہے ما ثقافت تے جو ورثہ کے منا مل لیتا اگر تے صورت ہے ماما اس طرح پینٹ کرنی ہوتی ثقافت تا اجاگر کرنی جی جوانے گپے چونا تارا حفیظ شاہ یہ آرٹا چی ابید دیگا چی شوق ہستا چونکہ پرت کا وشنوی سی ہیں یا کہ میوزک ہیں ایشانی تتر چو انٹرسٹ شوق ہستا ہوب او ما خوشنویسی بھی بازیں استادانیت تا خوشخطی ہم لکھ کے تا چونکہ دیما ترا منی کیلیگرافی تگر دسرا بھی ہستا آیا نا ما خوشخطی صورت تا پیش داشتگا
اور ما کینوس اسرابی خوشکتی کرتا و باقاعدہ ما انو گنڈوانا ہم خوشکتی سکھاری نگاؤں ہمیں دا پنجگور تا اگر گرز کالجا ما ہم رہ گاؤں گنڈوانا شوق ہستے اچ کے ماڈل اسکول دپا کلچر سنٹر استت ما ایدہ ایک ادارے پچ کو پدا میں نا شناسی مردمہ ایسا بند کرنے کے کوشش کو ادا ما شر فائدے کی دا کہ منی جو ہے گنڈے نسل خوشکتی یا اندازیہ ہوتی پتہ خوبصورتی اندازہ پیش بدارا اے جو مشرع رہنمائی کو لیکن آتی مردمات و ہمیشہ بند کنا ہے اور پدا بند کو ادا شرن کار ہے وستا نیلا ಈ ಅಮಿಗ ಅಪ್ಪರ್ಕೆ ತುಜ ಮಾ ಮಾದ ಮನೆಗೆ पंजगूरे त कल्चर सेंटर पचबू पदा गुश्तश की मॉडल स्कूल अंडर माँ कोशिश को इशरा लाइब्रेरी जोड़ करना या कि आर्ट कल्चर भी कि उदा फाइन आर्ट्स से स्टूडेंट भी आया म्यूजिक के भी आया या कि कोई आर्ट सरकार भी थे उड़ा ये कल्चर सेंटर अन्नू के अंडर आए सरकार बू गए इसी तरह सर मां बकायदा इशरा डीसी आता अप्रूवल था कि मना चंद साल वास्ता बेदे मैं दा पिरावट आर्ट और कल्चर प्रमोट करी मैं कोंडे फीस एक करता 1000 रुपये में फीस करता तो बकायदा में खत्ताती से करे जने को बच्चे को बुलाएं तादाद याफ्ता था 40-50 स्टूडेंट था भले बदकिस्मतिया लाते हमें मॉडल स्कूल लाते हैं उस्ताद का आते बंद करने की कोशिश इसको तो కూడా ಏಕೆ ಬಂದವು और मां पदा वती दिगा आधारा मन नकब के मवती बंडवाना सतपदी भी दिन्ने और हम अपना तनिंगी कांटेक्ट ता है कि मारा आर्ट शौक मारा खत्ताती शौक है तो हमारा पैसे कार्य मंगो आधारा नहीं कि माशा हमारा पैसे कार्य ना ओ मां मौजूदा हुकूमत जो मीर साहब हैं या रामा साहब हैं मां रिक्वेस्ट करी कि म्यूजियम के पंजूरा में तारीखी जो वर्षा है मारा ईश्वर वेदांत वो इसी दावती हमा क्लासा शुरू करना प्रावट और गोंडवाना सरपरी थी अंत यानी खतवश भी थे और मैं हम दो बट्टी भी थे आए यानी कुछ खुशकती कुछ अरे अंदाजे होती फन्ना उजागर पे करना दो चीज़ें एक जोस्ते के एक चीज़ मगे कि हमें कि तो गोश्त के बलोचिस्तान है वहाँ अक्कासी है कनगा होती पेंटिंग का नहीं था चुस्की में पेतर आता शादी मिसाल था कि आई हमें गप्पर जत के मन बलूचिस्तान आई गुड़ बलूचिस्तान है मर्ची गा रहा बलूचिस्तान जिया रहा बलूचिस्तान कल्चर आ रहा बलूचिस्तान दर्दा रहा बलूचिस्तानी मेहरा रहा दुहाँ चीज़ें ना आयुति शायरी तारता तो चो के अताशा दवाने तर लगी कि पूरा बलूचिस्तान गप्पाएं गुड़ा मर्ची के आर्टिस्ट नहीं था बशमूल तो कि अर्चिकस के आर्टिस्ट वास्ते मर्ची के जावर हाल के बुआ फर्स का मिसिंग पर्सन है या कि जुल्म ज़्यादतियाँ या कि ख्वारी हैं या कि न्यूट्रिशन कमी है या कि ये बड़ी चीज़ें शुमा पेंट कने पेश करना गए सरहालानी सरकार है सर गप्पे से के मां हन्नु अमा गप्पा राजा के एक दौर क्या था अरबशा इम्प्रेशनिज्म में दो आ वक्त ज़मानिया अमा आर्टिस्टां के इम्प्रेशनिज्म में दौरा करा प्रेशर रस्ता तो आया अमा इंतशार दौर बूता गुड़ा आया कार के कुत्ता गुड़ा आ हम गिरफ्तार बूते गाँव इसरा हम जुल्म बेअदबी बूता तो अमा अमा तारीख है अमा वांता तो अम्मा हम तो क्या तारीख बता तो रैनक में भी थे तो ये वजह मावती हम गो आन इनका दस्तारा बोर्स करता मावती सिर्फ हमा एक चीज के कहता वती हम कल्चर और सकाफत गो शर्य अंदाजा पेश कर गया मारा गो आवड़े चीज ये वजह कारण है कि हालात नहीं वजह मां हम तो हर वड़ा मतलब पाबंदी है उदा यानी कि आर्ट हो आज़ाद नहीं हाँ चूँकि शायर राइटर की चीज़ें नविश्ते का और सज़ाद एक भी कोशक भी या किधर भी इसी मतलब इसी के उदा पाकिस्तान है तय कब्ज़े बलूचिस्तान है गुड़ा आर्टिस्ट हूँ आज़ाद नहीं कि होती मर्ज़ी है सारी चीज़ें पेंट पे गए बलूच है हमारे जुल्म ज़्यादती की करने गए रियासत के खिलाफ राइट तो अमी वजह मां समझ के अनु जुबान आ रहा हम ताला लग गया था मैं दस्ता रहा हम ताला लग गया था मैं ख्याल सोचा रहा फीलिंग्स हम أنا ताला معلش लग गया أنا هو सरपत बताऊँ أو ये खैर معلش تا फीलिंग्स हाँ गुड़ा गुड्स तरह तरह जस्ती का ना कि यक कामयाबें आर्टिस्ट बुआ के खातर या कि स्टूडेंट के दजूरी आई हमा बुनियादी राह चाहिए कि हम एक शागिर्द के एक कामयाबें आर्टिस्ट भी गुड़ा कुजाम राह है मान जमानी यारदा कुजाम राह बरो के मान कामयाब भी हम तरीक़ाकार चाहिए
सर ما باشم که ما یک حقیقی آرتست کیم ما حقیقی آرتست تنینگی بوت نکنه بلکه ما 60 70 سال هم بیایم ما حقیقی آرتست ای وجه بوت نکنه که حقیقی آرتست هم ما هیستوری که وانتگا آنی فیلنگ آنی احساسات آنی جذبات آنی دروهی چیز گورنگ زبانه امگرنج بوتگا او پیدارک بوتگا آئین گردہ آئین نندہ انت پہ کچھ کہ رونا ڈسکس کرنا دیز آر آرٹ اور لازم ادھر آرٹ حصہ ہیں او آرٹ حصہ بوگے واسطہ تو ایسے کہ علمیت شوق و جذبہ تو ڈاکٹر ہی بننے کے لوٹے تر شوق تھا کہ مابو تو ڈاکٹر ہی بوت نہ کرے انجینئر ہی بننے کے لوٹے تر شوق نہیں تو بوت نہ کرے اور حقیقی آرٹسٹ بننے کے واسطہ بنے کے واسطہ لازمی اول ایسے کہ تو کو رنگان دوستی پکا تو پدا کو نیچرل دوستی پکا نیچر طرح نیچر تہا یک پولی طرح نظر کے تو آرہ گوشے وہ بعض خوبصورت ہیں تو آسمان تہا اما کے بادل کے خوبصورتی کے اندگبا تو آئیا بھی ایک آئی تھی تہا ایک در کہتے تو نیچرل کو دوستی کے کو تو آئی ڈرائنگ شروع کرنے پدا آرہ رنگے زمان پیشدار ہے تو ہمیں وڑا شب ترو آوتی ہما رنگے زبان ہے آرہ کو دنیا ہے کوئی چیزا کار نہیں آج صرف گوشی من بھی اور منی ہما قدرتی منظر بھی با منی ہما فیلنگ بھی کہ ما رنگے زبان پیش داری ای وڑا وڑا حقیقی آرٹسٹ ہو دی اور تی گوشه که مطلب ہے کہ اولی کنڈیشن ہے کہ اما آرٹسٹ تہا ہوں یک آرٹسٹ بھی بائی نیچر رائٹ. جی ہمیشہ کہ تو ایک شاعر ہے مثال کے طور پر نثر شاعری موسیقی رقص فلم تیڑ تمام چیز ادھر آرٹ ہے حصے ہیں انو ما ایک آرٹسٹ وہ ہم ایک بلائیں آرٹسٹ کہ تو شعر و شاعری کی صورت تا ہما فیلنگا گندگا شاعری صورت تا پیش دار ہے اور ہمیں حسابہ ماں ہما منظر ہما چیزا ہما اقصا ہما قصہ کہ ما گندی مارا رنگ زبان پیش داری اور عام مردم کے فرنیچر بنائنی ایک آرٹسٹ تھی لازم نہیں کہ ما ایک آو پولی بنائنی آرٹسٹ ہی بوتو ہر مکتبہ فکر کے آستے آرٹسٹ ہیں ہما کے لیکچر ازان کے آئی لیکچر آدھے کا متاثر ہے یہ بھی ایک بلائیں آرٹسٹ ہے او ازم میں کہ ہنر ہے کہ کسی مختلف ہیں وہ کہ گدو چیوں آرٹسٹ اگر دیکھو پگوں آرٹ ادھر پینٹنگ اور رنگانی بھائی گڈ سر ایک جسٹیشن کہ انی سوشل میڈیا دور ہیں دنیا مطلب ڈیجیٹلائزڈ بوتا گڑا اے دوران چیزانی آئے گا گوں تو بلوچ سماج تھا بلوچ چاگرد تھا آرٹ فیوچر اچھوں گندے سر ازم کاری ہے. بلوچ ازمکاری میں ادا گندگوں کہ ماں اگر سے گھنٹہ ماں دیما سفر کتنا گوادر ہیں یا تربت ہیں تو او دا موت آرٹ ہے ایک لیکچر ہی جاتا اور او دا آرٹ ہے باقاعدہ ادارہ پشبوتا من یاد بھی یک ڈی سی منا انوائٹ کو کہ بیا وال پینٹنگ کمپٹیشن ہوا ایز اے جج تو بیا ایشانی ہمارا رہنمائی یا پکا ماں شوتو آئینی رہنمائی کرتے اور ڈیلی میرا 5000 روپی زر رشتہ اور ماں ہما گوانڈ حیران بھی تو کہ درا جانے کو کہاں گوانڈ گوانڈے بچک کا ہر ایک کرا رنگو وال پینٹنگ بنائے لگا اور یوٹیوب طور پر تر خوبصورت کرتا بلے ماں بدقسمتی پنجبور تہا یہ بڑے فنڈ منظور ہوگا نہیں کہ ہمیں علاقہ خوبصورت بھی تھے ہر دیوال سرا میں کلچر پروموٹ بھی پیشدارک بھی تھے تو منی ہمیں وہ آگے حکومت بلوچستان واجہ اسدہ صاحبہ اور احمد صاحبہ کہ میں دیوال دراہا خوبصورتی خاطرہ ماں گوشن کہ ماں آئین اسرا گدان ماں آئین اسرا ہوشتر ماں اودا ہوتی ثقافتا پر پیش بیداران کہ میں پہچان ایش ہیں تو ہمیں حساب ماں لوٹا کہ آئین یہ اودا چچکا شوق و جذبہ ہستے وہ آرٹا اور ایدا آرٹ مرتا اپنا ہر آرٹ میں علاقہ ہوں گپاؤں انٹرنیشنلی نہ بلوچستان تھا یا پنجگور وہ بلوچستان تک گپاؤں کہ آرٹ کی ہر آرٹ کی ہستے کہ ہرتکاری آئی تک گیشتر جانک کا مطلب آیا ایش جانک کا نہ گیشتر سگو برداشت ہستا کہ یہ فیلڈ تا زیادہ کا آیا
जब पेशे के मरुची नौजवान तबका के मगिंदगा कॉलेज तथा मगिंदगा ईशान को इच्छी सा मोहब्बत दोस्ती नहीं ना को वाना का दोस्ती हंसते ना के देगा कारोबार ये वास्ता भी तो करा बस सिर्फ वती अम्मा शलवार माजम पे वती पेशा पेश का शोशा कर गया और ये जिंदगी आईनी वास्ता एक बलाएं मुश्किलात दीमा कहते हैं और हन्नुमा जनक के नुरा कह रहे हैं जनक का ना को आर्ट और पन्ना अलावा को हर चीज का दोस्ती था मां कहते हैं कि जनक ज्यादा धीमा कमिटेड रहेगा है हाँ। जी आया ना को आर्ट और फन्ना हम ज्यादा शौक था और शर्र अंदाजिया होती फन्ना पेशदार का है जी मिन्नतवार हूँ जैसे ही कि तो आहते मर्च मारा वहदत शरफ दत इज़्ज़त दत सरपदी दा लक लक मिन्नत ही कि तुम्हारा मर्च ज्वाइन को अल्लाह सलामत पे का मेहनत पे बाजवश खुदाफिज